Lizin je jedna aminokiselina, esencijalna aminokiselina koja je neophodna za stvaranje svih proteina u našem organizmu. Neophodna je za izgradnju belančevina koje čine ćelijske ovojnice, ćelijsku sadržajnu. Ona pomaže proizvodnji antitela, hormona, enzima, kolagena. Pomaže apsorpciju i kalcijuma. Naravno, kalcijum je potreban za razvoj vezivnog tkiva koje nazivamo kost i za izgradnju zuba i naravno hrskavica. Ovo omogućuje prevenciju osteoporoze i katarakte. Održava ravnotežu prisutnog azot monoksida. Znamo da azot monoksid utiče na relaksaciju, odnosno da opušta mišiće krvnih sudova i na taj način smanjuje krvni pritisak. Olakšava oporavak od stresa, ugrađuje se ono što je važno umjesto arginina u također jedne aminokiseline koja je vrlo bitna za razmnožavanje virusa, posebno herpes virusa. Arginin preporučujemo i onima koji su operisani za brži oporavak. Koji su znaci nedostatka lizina? Anemija, zakrvavljene oči, enzimski poremećaji, gubitak kose, otežana koncentracija, razdražljivost, gubitak energije, slabljenje apetita, usporeni rast i gubitak telesne mase. Preporučujemo i onim ljudima koji unose male količine belančevina životinjskog porekla, vegetarijancima. Preporučujemo i onim koji oboljevaju češće od herpesa. Ono što je vrlo bitno jeste da ova tableta može da se koristi preventivno jedan put na dan, a ukoliko je već došlo do ispoljenih tegoba, 3 puta po jedna. Može da se koristi lokalno, otvaranjem kapsule i nanošenjem sadržaja kapsule na herpetično mesto. 60 kapsula u ovom pakovanju.